chỉ bay ule ole tuna tun huna pathian thu ngai tu hole te karon than chu chu Ephesi Kohhran ho Hnena le ka thon ti kha ani pathian thu chirin lo ngai tha ang thu pon bung ni chang khata tanga chang sari Ephesi khuwa Kohhran ho tir ko Hnena chuan hati hian ziak ro ako dinglam arsi pasari kenga rangka chak khon warda na pasari jinga ve khan heng thu hi soyani ithil ti te thorim jete ichel jete misoli ngai thailo jete ka shria tirko ni silwa tirko inti te chu ifia boka do thei an ni ti lo hret to a chelna ine boka ka minga wangin tuar to ichau silwa nima sela dem na cheka nei imangai na masaber iban santak imangai na masaber khai ban ta ka wangin chuti chuan itluk san tak chu tharengla simina atira ithil ti te khatilero chuti lo chuan in Hnena ka lo kalanga isim lo zongin ni khon bada na kha amuna ta ka sonang nima sela hi thatna chu ani nikola ho thil ti te huathi chu kei point ka hove ani kharawin Kohhran ho Hnena thuwa soi hi beng nei chuan shero se ane tu piang pathian paradisa nuna thingami kai ti rang ati ti in Ephesi khuwa hi Mediterranean Sea ti puikam Johana hunlai Asia Minor huam chunga kholian le poimo berpol ni in longchol hun poimo tak le sumdona hun poimo tak ani soka hun poimo ani in sa kholama po rom pathianu diani biak na le alim semna le cherna mun ani anti Ephesi khuwa Kohhran hi pola din nia ngai ania kholian le poimo tak ania wangin Kohhran po alian ve hle ni in an soi chu Kohhran lian le poimo tak chu ison tin nge ati yen te ang pakhatna athil ti te an thorim jete an chel jete a muina fak ema misual te ngai thailo jete jetina dik lo thadar tu te an do dan sat jete le ti du dana wanga an turna satle lai po anrin na hum himna konga le kristata na than hem ngai na konga po fak an hlo hle ani nima sela dem na anei khingan soitak atakin fak hlo hle ma sela dem na anei thau chu imangai na masaber kha iban san ta ka wangin ti ani lali so kha atira an mangai na angkhan an mangai talawem ni ang sumdona mun poimo so ka mun puyania chu ni tin ezon na konga in elnate asiam sakin lali so le Kohhran mai na anta chata deu em niang ni kan tun la Kohhran po hi in chik in ma ni nun theu hi in pi ve ang mana Krista le Kohhran tan kan ti angareng in kan lati nge heng te hi chu a minga mo in kan ti lati derin kan nun pum pui khovel thil le heng khovel thil le a chep chera te hian kan lo peng bo zo ta zok le kan mai na masa ang khan Kohhran le Krista kan la mangai rengem mani in zo tang chu Ephesi Kohhran chu la le so Christian ti tura tuka chu hei hi ani chu ti chuan i tluk san tak chu tharengla simina atira ithil ti te kha ti lero kan lalpa hian Ephesi Kohhran ho hi atira an mangai na ang kha nei de turina phut lata chumi an nei na turani chuan an nun me ka sim ngai te sim turin a phut ani keini po hian ma na pathian kan len dun pui thin na nun tuna kan hlo ta khine le tur hian min phut lata chumi tu chuan sim ngai kan nei ta sim ve hi mishing le min kan ti ve tur ani chuti chuan kan chu tenga kan ti lo chuan khon warda na kha hmuna ta ka sonang ti inang le ke Ephesi Kohhran te hi min fuin min vau khan ani ni sum le pai tenga in bek intenei mo in Kohhran chet vela lian hle ma sela thinlung lam en tu hen kan tluk san tak ama hmanga le thar le turi min phut ani heta lo thet ma se hundang adin thar thei ti hriaila pathian hian kan tel lo hen aram le chanchin tha pondana konga hian arama zau thaina chanchin tha ponda thei ti hriaila pathian min phutang hian kan ama hnai le tu le ama nena leng du na thei tura sim ngai ta sim je hi kan ti tur ani lalpana tu thiang limang zata mal min som sakro se khongai takin he channel hi mino subscribe sak tu le share lama de chamino lak sak tur khanin khoina kan ron di le